Hayibo, sanibonani emadonela. Sanibonani. Ngifisa ukuthi on behalf of wonke ama-artist ala sikubonge Nkosi. Nekhampani yakho Eco Arts and Entertainment. Because ayikho into elukhuni njengokusebenza i-art. Ayikho into elukhuni njengokuthatha i-art uyilethe la ohlala khona. Sawubona njani? Ngiyabona njani? Siyaphila, sicela ukubuza ukuthi usizwa kanjani emva kokuperformile endaweni yaseWelcome. Ngithanda ukubingelela nje kakhulu ubingelela uMhlaba uMhlaba Ongaphansi eJosina Mkhanyakude Sport. Phela nombuzo wakho dadewethu ngizizwa ngijabule kakhulu ukuzoperforma ekhampanini esavumbuka nebukeka inamandla izosebenzela umphakathi. Ngizizwa ngijabule kakhulu nomcimbi ngibona uhambe kahle. Sikufisela ukuhle wonke ikhampani yonke nje as a whole ukuthi ngathi ngaqhubeka ngendlela efanele isiza abantu basama-artist endawo ngoba bakhonela khona ukuthi belekelele lapho nalapho ongakhona ukuthi ingenelele khona uhulumeni ezi-private company yabonga kakhulu. Well, sijabulile kakhulu ukuthi umcimbi ube impumelelo. I-attendance ibenhle kakhulu, ama-artist wethu siwathembile nesikholelwa kakhulu kona afile ngomningi bawo and ayenza umsebenzi wawo ube muhle kakhulu, so sijabule kakhulu besingalindele ukuthi i-attendance ingaba yihle ngale ndlela. Ukusuka manje kukhona izinto esingayilindela mhlawumbe ukuthi ibani yakhona sinenhlelo, sinama-program esibe siwenza azodevelopa i-youth. Sinama-projects esifuna ukwenza ey'koleni abantwana bebayisikanisa ama-talent amasha bese siweseka siwakhulisa njalo njalo. At the same time sikhulisa ama-local artists nawo siwapha i-platform ukuthi aveze umsebenzi wabo because most of the time bayawenza umsebenzi wabo but ugcinela kubona ugcina ungafinyelelanga ebalazweni ukuthi babone abantu bawuhlonile.